extremidades, agora máis difícil, ánimo rapaces. Aplaudindo ti vas ver, cantos osos vas mover. Húmero, húmero, cúbito e radio, carpo, metacarpo, dedos. Húmero, cúbito, radio, carpo, metacarpo, dedos. E correndo ti vas ver, cantos osos vas mover. Fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso, dedas. Fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso, dedas. No tronco ti vas ver, cantos osos vas mover. Clavícula, costela, omoplata, externo, pelve, coxis. Clavícula, costela, omoplata, externo, pelve, coxis. A columna vertebral non a podes mover mal. 30, 30, 33 vértebras que debo ter. 30, 30, 33 vértebras que debo ter. E agora imos mover todos os osos a ver. Cabeza, tronco, extremidades, agora é fácil, ánimo rapaces. Pa, pa, para,